Rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 7. Loh, kapain malu ketemu loh? Apa buen macumbu rayu? Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Loh, kang nuang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Loh, kang nuang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
dua. Nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede, ne penting ada usaha. Beli muani, tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas beli majemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang bikin ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang bikin ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin kulian sayang bikin ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
Satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi cayan. Misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala ruwe binede jero
Pahang malu melajah Bangsa kentawan pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carlea ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala niskala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang segala niskala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Segenep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala niskala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga
pengulun setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat jarang singkan di pesudodogan. Dan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dimakai di kantoran jani dekilu yang meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekilu yang meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya dilmagai di kantoran jani dekilu yang meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi ne buin normal
salon ulang buin perawatan. Man, pidan mule man, udah kapah gati tepuk, melalina ke nyoman mule, to ilu jumah pedidian. Kedo, memen adine, tepuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri. Dikengkene pura-pura tuli. Apa kulian pidan daki sing aja memunyi. Apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme Ibi me Nah manian me Kedo, memen adine, tepuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri, dikengkene pura-pura tuli. Apa kulian pidan daki sing aja memunyi. Apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya.
sadaran dua titipan Mani meme mati singkal mebekal warisan Mani meme mati tua mebekal batu nisan Mani meme mati tua komponen ragatan Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah dimercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian raga nejani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga sekancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah dimercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging
nanging tu sing adanak muktia. Apa nengai raga ne jami merasa bahagia sujatine untuk madam suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka. Tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran mandene imbang. Negelahang jani titipan ida yang widi tua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma metulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Jani
titipan ide yang widi dua dharma arte iraga yen iraga demen ngae nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen demen ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen demen nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen metetulung netulungin doane pasti luang. Wah, kalau nggak ada di lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan kering merana corona mesliweran moyong gen juma putus rantai penyebaran jani dilema kesehatan lan bulanan moyong gen cuma makan kesengi dan makan nanging yen pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep menjalan biastun uya corona nanging bulanan tetep menjalan kaleng keidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput kan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lukuh pangkyang ngawur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jaminan
lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang mangkin rasa yang aget yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban ampurayang besekidang maulehan yen pak pangtiang ngahur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jamin. Di lagi utang, kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi, belum hati dia. Bahkan utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang abang kengnya kengken caranya bayar utangnya malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak. Mengengken utang kan Pak? Buang Pak. Kayang ini bayar, Engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani ke. Kayak ini urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani ke. Kayak ini urusan Bang. Nyarengin pamargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing majan katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine yaksian uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin Seurip nih kerasa patang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pasirap
puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan si denyiratan wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentane lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipun sami memanggil rahayu tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange membunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Ejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi Buena sayang beli kerasa tansi beadi Gampurang dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan
tresnane ne malu tresnane harapan ne jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang lundo tresnan beli ne jani sepi buinlah sayang beli kerasa tansi keadil nyampuran cewek beli nyakitin adil jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang untuk tresnan beli ne jani sepi buinlah sayang beli kerasa tansi keadil campuran cewek beli nyakitin adil Udang tusing si malu ngoraheng seton dan beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng macam kepan nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga dan itu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi alpakan tuhutin subah kena ramah
beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh lelaman adi sing rela adi nyerah biasa lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi alpakan tutin subah kena rama mulian kasta iraga jani tu sing jodoh lelaman adi sing rela adi nyerah biasa lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi alpakan tutin subah kena rama singkal selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don biu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet nekera sayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati
lara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan Banten sakit keras sayang ngaden jani pegatan Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli Biaston beli nawang adi nu sayang Beli harus masih move on ngengsapang ragan adi Biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan
kena naganya dingin lembu. Sing sanggup kalma palas Adisa desik sigan Sasa sirap ditangka beline Boya aja beli tu sing tresna Kapining ragan nadi Nanging ulian rarama Tuara lega ken beli Gak nang beli mati sang raga Tiada stone beli sing sanggup ngesapan Nanging bali lakar matilan Mogi jaragan adi si danamu bahagia Gajah pilihan reraman adine Oya aja beli Angsapkan janjine Ngayangin nadi ngantos mati Karena gendahang beli Dia igodogan Jadenan kena Nagenyan dingin lemu Maksa yang iba Beli kau kena bayar Nepuk mobil mewah di jalanan Nake ngaden nengelah sing tain kuangan Makane di restoran hidup sing ada beban Sing tawang kidat nih bemepudutan Ento dekan di mekengan Aget lacur mekejang sube peduman Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi Yen dadi dot dunas mekejang nolak dadi nak tiwas Intine jani seger gen tunas Demasik engsap nuna sugih apedik Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan Uyah jahe jemakang dogo sokang Pasti yelakar ilang Yen dadi pebisnis
penyakit ne kritis ngubar dokter ngubar balian pemicune dua penyakit bulanan nekang bedik penyakit ne masih cenik nekang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekan di mekengan aget lacur mekejang sube peduman yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas intine jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugih apedik yen dadi karyawan penyakit dua bulenan uyah jahe jemakan dogosokan pasti lakar ilang yen dadi pebisnis penyakit ne kritis ngubar dokter ngubar balian pemicune dua penyakit bulanan nekang bedik penyakit ne masih cenik nekang gede penyakit ne sakit gede. Sekambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane bagai sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingelingin layan adi ingatkan dan tugase adi meurip sing patirumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajan
pemargen adine mogi adi boleh genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurep sempat irungu belikan raga nadi di pesirapane beli nyangkutan ayong adi eseng tahan nunggu adi duga belilan kana kenya ku pangiman nyambang cepat pemargen adine mogi adi boleh genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi katrima ring sisen idaya pramekawi. Ulun padu kerja Tuai manam semahi Moga si domangku lak ke karya lampari Aksamo tunok langku ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara jas tunduak memantra konden karuan demenin betara nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan apa sejatine tolik muda beratene jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki no belok ke walos radolan patilah mungkin suwe je kawan baki
Mangke wenang po kita menadi jan panggul mandiru Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Ne sujati kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Gas tunduak memantra konden karuan demenin betara Ne sujati kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki